babu dis dambugal sappa bangal kam mulakhasul fiqh no yewtan fi ahkamil hadi fi nyaawoje neldari ndin wal adhiya ilayya on al hadi neldar ndi ma yuhuda ko konko neldete lil haram onande hormini do wa yudbahu hirsa fihi fi mudum wa yadbahu hirsa fihi fi mudum min na'amin imorde mummunte wa ghayriha ko inadum sumya bidhalika dum innirama neldari li anna sabudun yuhuda ko neldete dum ko neldari ila Allah subhanahu wa ta'ala ko neldari neldete ndika Allah wal adhiya layya on bi dammil hamza sabu ko hamza on wada kon tural udhiya wa kasri an selli kadi kamasri le inne idhiya no fu mun selli ma yudba ko konko hirsete fil buyuti ka cuudi yawmal eid nyande julde wa yami tashriq e nyalaade tashriq den tagarruban batto dum ila Allah ka Allah wajma al muslimuna julbe ben fotani ala mashru'iyyati asar inegol dum qala al allamah ibn al qayyim al qurban lil khalq batto dum wonande tagore den yaqumu maqamal no daro darnde al fidyata sottagol li nafsi wonande wonki king al mustahiqqati handude king litalafi wonande handunoki e halkagol wa qala ta'ala la dali wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am falam yazal sera li dhabhul manasik e hirsugol de do kirse wa iraqatu dima e hibbugol dan do jijan ala ismillahi do inde Allah he mashruran ko sar inadum fi jami'il milal e der dendanangal dinaji fe juddi he wafdalul hadi ko buri mojjude nel danni fo al ibli ko ngeloba summa al baqara hikki don nagge in akhraja kamilan so yaltini no timmiri e li katrati saman sabu dudugol ciggungum e wa naf'ul fiqar e ko dun fugara e ko dun kadi burata nafude wasudugo ben summa al ghanama rifti hikki don dammil waftal ko buri mojjude kullu jinsin e kala none e mudum asmanu ko buri fayde kon summa aghlahu rifti ko buri sattude kon samanan piri e mudum dammi din fogo dammil burgil fayde burgil sattude piringi ko wano non ka nagge e ka ngeloba e qawlihi ta'ala wa man yu'azzim sha'ira Allah fa innaha min taqwal qulub wala yujusi uyonata illa jad'a ta'an sona solungol kabali konon solungol kabali wa wanu ma tamma ko ngiltim lahu ko ngiltim mingil 6 ashurin lebbe jeego wasani e sani mimma siwahu ko tawata ko tana dammingel minal ibli wa min iblin wa baqarin wa muzin ka dammi e ka bei e ka nai e ka ngeludi ko be wona saniyu wasani kun sani minal ibli ka ngeludi ma tamma lahu 5 sinin ko mbanti min badubi joyi wa minal baqari ka nai ko wiete musanna mata malaw sanatan ko mbanti min badubi didi wa minal ma'azi ka be ko wiete musanna mata malaw ko mbanti min ba sanatan hitande wa tujzi no yon ashatu dammil fil hadi enel dari an wahidin fi aden goto wa fil adhiya ka layya tujzi no yon anil wahidi kadi fi aden goto wali baiti e yimbe fami makkum fu no yona wa tujzi al buduna ngeloba no yona wal baqara e nagge fil hadi ka nel dari wal adhiya ka layya an sabatin hafi yimbe jiidido li qawli jabir radiyallahu an amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nela Allah yamirime an nasrika ndamen kafata fil ibli kan geludi wal baqara kanay kullu sabatin kala jeedido fi wahidin minhuma ender gotel e majji kan jeedidi rawahu muslim wa qala abu ayyub radiyallahu an kana latika rajul gorko fi ahdi rasulillah jamanu nelado yudahi mulayatun bishati dammil anhu fi makko wa an ahli baiti fi bisud makko nu fayakuluna benyama yut'imuna benyamina jama'un rawahu abu dawud wa ibn majah wa tirmidhi wa sahahu sallinimo washatu dammingel afdal buri mojjude min sabil buduna di jeedido ka ngeloba awil bakar ma jeedido ka nagge ko goto tun hirsata dammil buri mojjude ko jeedido kafata nagge ma dammil on fami wala yuzi uyanata fil hadi kanel dari wal adiya kalayya illa salima siona mumuntahisu do minal maradi wi enawnare wa naqsin e duitagol wa naqsil ada e duitagol tere wa minal hizal e morde hurikol falatu gizi uyanata al awra koli lajal ko lajay kol bayinatul awri
kol laƴugol mum ɓangi walal umaya wona wumukol kol yiyata walal ujafa wona hurikol wayal hazila ko kol woni ko wiyete kon hizal nane allati kon la mukhafiya ko buso ala e mum wa buso ala e mum wala arjaa wona laƴay kol kadi allati kol la tutigul mashiya kol wawata yawde no laƴude ha tawata ha yahugol wawata ma sahihi ko wawata yadude ma sahihi wondude sellude din tayno laƴude seeɗa kono yaada e ɗi ara e laala wal ilhit honno ɗo walal hitma'i wona kol won kol kadi hitma'i allati kol dhahabat kol yehi tanaya ha ñiƴe makkol on min asliha ila kala silim bimana wona kol solo ngappowol walal hitma'i wona on mummunte mo ñiƴe mum ɗen fo suli woni solo ngappo woni molfo wala woni molfo allati kol dhahabat sanaya ha kol ñiƴe mum ɗen ɓuri min asliha ley fo i walal jiday wona won kol jiday allati kol tashifu dar'aha kol tawata yeere muɗum nden hino yoori ɓeeɓi minal labani immorde kosam bisababi kabri sinniya sabu tiiɗugol e mawnugol duuɓi makkol yata yeere nden natti hoti kol ɗon kali yonata wala tujisi yonata almaridatu kol nawnu kol albayinu maradata nawnare nden no feeñi yiɗo o anday li hadisil bara bun azib qala wa qama darina fina hakkunde amen rasulullah fa qala be maki arba'un mummuntejinay la tujisi ɗi yonata fil adhiya kalayya al awra'u kol yitere wotere albayinu awriha tawa hino ɓangi yitere wotere maggal on ma kolkol aladu woturu tawa ino ɓangi aladu woturu yagal ngal ɗum ɗo fof woni al awra wal marida e nawnukol al bayanu maradaha wal arja e laƴaykol al bayanu jul'iha wal ajfa e kol horito kol allati kol la tanqa kol nafata no hori ha fayfayr hunde ala rawahu abu dawud wa nasa'i waqtu dhabhi waqtu hirsugol non hadi tamattu neldari tamattu on wal adahi ilayya ba'da salatul eid ko ɓaawo idi on julama ila akhiri ayami tashrik haka sakkitorde ñallal tashrik ala sahi e dow ko selli kon mi mana ko ñande julde donkin ha ñande 13 donkin wa istahabu no yiɗa an yakula nde on tigi ñamata min hadi e neldari makko nin ida kana silatike hadi tamattu in ko neldari tamattu aw qiranin ma ko qiran jolkidirgol wa min adhiyati no jeeya kadi nde o ñamata immorde layya makko on o yaadi o nelda o yata sadaka o itta sadaka athalathan pecce tati li qawlihi ta'ala fakulu minha wa at'imu wa amma hadiyil jibran amma neldari hebbitandi bimana walkirandi goddum ko ella waduda ka hajjuton ko dum wadi si hirsuda din neldari don bimana ko hebbirgol bonnere de bonnuda wa wara dum don ma kana ko wonko lati an fi'li mahzurin ko gaay gollugol golle de on tigi rentinano wadugol min mahzuratil ihram immorde rentinale hormini don aw an tarki wajibi ma sabu accugol makko wajibi e dalla yaakul minhu shay'an on do no fandi ko nyaamata mum ko hani kon taw nyaamu hunde away so nyaamay ko yo fandu wa man arada kala fala dan yudhande o layyoto wa innahu kanko idha dakhalat sinati ashara dhil hijja balde sappo den ka dhul hijja bimana ka donki ko hani kon la ya'khudhu ɗum ɗo ko haystay woni wona hajjiyanke jogoy hara ko wonɗo kamel lagine ɗo hara o fiɓi e nde o layyot ko hani kon o kala fiɓuɗo hir say layya foti ko hajjiyankejo fotina la yahudu wona yo taƴu min shari immorde leyɓe makko ɗin bimana na yo fembu fus ila ka ñande donki dari wala min asfari wona peɗali makko ɗin shayne hunde ila dabihil adiya ha o hirsa layya makko ko ɗum woni ko hani li qawli sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al ashuru si tawi woni naati sappo arano on ka donki wa arada ahadukum tawi goɗɗo e mon hino fiɓi an yudahi nde o hirsata layya ko hani kon fala yahudu wata o taƴu min shari e leyɓe makko ɗin wala min asfari wona peɗal makko ɗin shayne hay e hunde hatta yudahi ha o layyo so hirsi layya on noon o gayni hirsoɓɓen kadi hirsi gayni hila ɗon mo wawi taƴude rawahu muslim fa in faala shay'an so huwi no goɗɗum min dalka immorde ɗum istaghfarallah ko yo insino ko Allah wala fidyata alay haray ma dama na o hajjiyankejo aray kafara ala ko innete o sottoray ɗum ɗo ma o waɗay ɗum ɗo so ko hajjiyankejo non ɗon en